ispunjene. Neka ti bude srećan i Bogom blagosloven put u novi dom. Dragi prijatelji Milovići, braćo naše snahe Olje, hvala vam na ovakvom lijepom daru. Nadam se da će Olja biti u našem domu kao što je bilo i u vašem domu, da će nam ispuniti dom i ispuniti našu sreću i svih Pešovića i Milovića. Hvala vam i u zdravlje se gledali i bili prijatelji u svijetom i mi vodimo ovamo, ajmo ovamo.